mateka y'isi yabaye ibihe byahinduye inyoko muntu. Igihe hakozwe umuriro, igihe hagaragaye mudasobwa, n'igihe telefone igendanwa yabonekaga. Uyu munsi ku nshuro ya mbere hari ikoranabuhanga rishobora kwinjizwa mu bwonko bwawe rigahindura imitekerereze, ubushobozi n'imbaraga byawe. Icyo Elon Musk yatangiye nk'igitekerezo, muri uyu mwaka kimaze guhinduka umushinga ushobora guhindura inyoko muntu iteka ryose. Iki ni cyo gihe umuntu agiye kuvamo ikindi kintu kitigeze kibaho. Mu mwaka wa 2016, umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk yatangiye umushinga benshi bafashe nk'uruhurirane rw'inzozi z'umugabo umwe ushaka guhindura isi. Icyo gihe abahanga mu bwonko bavuga ko ibyo avuga bidashoboka, guhuza ubwonko bw'umuntu na kompiyuta mu buryo bunoze kandi butabangamira ubuzima. Nyamara mu mpera za 2024 ibintu byarahindutse. Neuralink yatangaje ko igeze ku rwego rwo gushyira implant yitwa N1 mu bwonko bw'umuntu. Uwo muntu ufite ubumuga bwo kutimura amaboko yabashije gukoresha amawuzi adafite ikindi kintu na kimwe afashe. Mu yandi magambo, ubwonko bwe bwabaye remote control. Implant ya Neuralink igizwe n'udufi duto tw'amashanyarazi tugera ku 1024. Ingano yatwo iri munsi y'umusatsi. Dufasha gusoma umuriro uturutse mu bwonko tukawuhindura kode isomwa na kompiyuta. Ariko n'ubundi hari ikindi kintu gikomeye. Iyo implant ishobora kohereza amakuru usubira mu bwonko bwa muntu. Bivuze ko umuntu ashobora kubona ibintu adaherereye aho biri. Ubwonko bwa muntu ni ikintu gikomeye kurusha ikindi cyose kigeze kubaho. Bufite cells zirenga miliyari 100. Bukagira kandi neurons zisaga miliyari 100. Zivugana n'umuriro muto cyane. Impulses ntoya zigenda zifata amasegonda atarenga 0.001. Ariko muri 2025 bwa mbere mu mateka hari ikintu gito cyane kitaringaniye n'udukingirizo tw'umuyoboro cyabashije kwinjira muri iyo si y'ibanga. Iki nicyo Elon Musk yise Neural Interface. Ubwenge n'icyuma bihuzwa bwa mbere. Iyi device iri munsi ya coin ntoya niyo yitezwe guhindura isi. Irimo processors zayo, batteries zayo na radio signals zayo. Ni kompiyuta nto ishyirwa mu bwonko bw'umuntu ikagisoma ibitekerezo byujuje umuriro muto cyane. Mu ntangiriro za 2025 bari bamaze guhabwa chip bari 5. Uyu munsi wa none Neuralink iri gukora ku cyiciro cya kabiri. Chip ifite ubushobozi bwo kwinjiza amakuru menshi kandi igakorana n'ubwonko mu nzira ebyiri. Ni iterambere ryihuse kurusha icyo amategeko y'igihugu ashobora gukurikirana. Ni naryo rishyira isi mu rukuta ruhanitse. Ese turemera iki, tureka iki? Hari ikintu isi ihurizaho, tekinoloji iratera imbere kurusha amategeko ayirengera. Iyo chip iri mu bwonko bw'umuntu iba ifite amakuru yose, imitekerereze, ibyiyumvo, umurava n'uko ubwonko bufata ibyemezo. Indi telefone ushobora kuyifunga, ariko chip ntishobora gufungwa iteka ibihari. Abahanga bavuga ko ariyo database ikomeye mu mateka y'isi, aho buri muntu ashobora gusomwa mu buryo bwimbitse kurusha uko DNA imusobanura ubwayo. Ese niba telefone 200,000 ziba hacked ku munsi kandi chip iri mu mutwe w'umuntu ikaba ishobora gukorana na internet, ese birashoboka ko ubwonko bw'umuntu bwahinduka target y'ibitero bya cyber? Ahangana ibihugu byatangiye guhanganira. Amerika iracyari imbere, ariko Ubushinwa, Korea y'Epfo na Israel bari mu nzira zo gukora implants zabo. Ibi ntabwo ari intambara y'amasasu, ni intambara yo gucunga ubwenge bw'umuntu. Hano ikibazo kirabaza ngo mbese bashaka gukorera umuntu ni ukumufasha cyangwa no kugenzura ubuzima bwe? Chip mu mubiri w'umuntu ni ikintu kimaze imyaka 2000 kivuzwe mu byanditswe. Mu gitabo cya Bibiliya mu byahishuwe havuga ikimenyetso gishyirwa ku kiganza cyangwa ku ruhanga, aho umuntu udafite icyo kimenyetso adashobora kugura cyangwa kugurisha. Abantu benshi babonye imikorere y'ino microchip babihuje neza n'ubwo buhanuzi bwo hambere. Hari abavuga ko ari cyo kimenyetso cy'iherezo ry'isi, hari n'abavuga ko ari interpretation irengeje ukwemera. Abahanga batandukanye basobanura ko ikimenyetso gishobora kuba simboliko, si tekinoloji. Gusa ibyo byose nibivanaho gukomeza kwibaza kuri iyi chip. Siyansi ivuga ko microchip ari igikoresho cy'ubuvuzi, imyemerere ikavuga ko ari intangiriro y'imperuka. Ese ahari ukuri ni kwaba kuri hagati aho? Iyo microchip nikora ibyo Elon Musk avuga, isi yose izahinduka. Umuntu azaba ashobora kujya kuri internet adakoresheje ikintu na kimwe. Azamenya igisubizo cy'ikibazo igihe kibajijwe. Azaganira n'imashini. Azagira imbaraga zihambaye zo guterura ibintu biremereye mu busanzwe umubiri w'umuntu utashoboraga guterura. Kwiga bizatakaza agaciro kuko amakuru yose azajya aba ari mu mutwe wawe. Iyi ni intambwe yerekeza ku muntu mushya, umuntu utarigeze ubaho kuva isi yabaho. Mu gihe gito isi ishobora kugira abantu babiri, abantu bafite chip n'abadafite chip. Bivuze ko hari classe nshya, abafite ubushobozi bwo gukora ibintu bitashobokaga gukorwa mu mibare yacu ya buri munsi, ndetse n'abantu basanzwe. Chip ishyirwa mu bantu benshi ishobora guhinduka ingufu zikomeye mu mateka. Uyu munsi gucunga internet birahagije, ejo hazaza gucunga abantu bafite chip birushaho kugira imbaraga. Ibi byose biratwereka ibintu bibiri bikomeye. Isi irimo kwinjira mu gihe gishya, nta muntu n'umwe uzi neza uko bizarangira. Elon Musk yakomeje gushyira imbere urwego ruri hejuru, naho ibibazo by'abantu ku mutima byo biracyari byinshi. Mbese turiteguye? Imyaka iri imbere izaba yigeragezwa. Chip ni ikintu gishobora guhindura ubuzima, ariko nanone kikaba gishobora kugarura ikibazo cy'uko ubuzima bw'umuntu bugiye kujya buyoborwa. Icyo tuzi cyo ni kimwe, nta guhinduka kutazagira ingaruka ku muntu. Nk'uko twabibonye, chip ishobora gufasha uwabuze ingingo, ariko nanone ishobora kuba urufunguzo rwo gucunga umuntu. Nk'uko sayansi bivuga, ishobora koroshya ubuzima bw'umuntu, ariko nanone ikabangamira amahame y'ikiremwa muntu yo kubaho mu bwisanzure. Niba uyu munsi dufite ubwisanzure bwo gukora icyo dushaka, ejo hazaza dushobora kugira abantu babiri, abashobora kubona byinshi n'abasigara inyuma.
abazahitamo kuba cyborgs n'abazagumana umubiri w'umuntu wa kera. Turi mu gihe aho umuntu ateganya kuzamura ubushobozi bwe kurusha uburyo ubwonko bwacu bwari bumenyereye. Turi mu ntambwe yo guhuza umuntu n'ikoranabuhanga burundu. Umushinga wa ELON MUSK nk'uko abivuga ushobora kuba intangiriro yo kuvanaho ubumuga. Ushobora gutuma abantu bareba bakoresheje ubwonko gusa. Ushobora no gutuma dufata icyemezo dufite ubushobozi bwinshi kurusha ubwo twigeze dutekereza. Ariko nanone ni intambwe yerekana ko isi igiye kwinjira mu gihe gishya, igihe cy'ubwenge bushingiye ku mashini, igihe kitazongera gusubira inyuma ukundi. Ubu ikibazo gisigaye rero si ukumenya niba Microchip izahindura isi. Oya, ikibazo nyacyo ahubwo ni iki: ese twebwe twiteguye guhimbwa bushya? Mu mateka yose y'isi abantu bahoraga bagira impinduka, ariko nta n'imwe yari ikomeye nk'iyo kwinjira mu bwonko bw'umuntu. Niyo mpamvu iyi ngingo atari iterambere gusa, ahubwo ni y'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ndagushimiye cyane nanone wowe twabanye muri kino kiganiro. Ngira ngo usabe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel ukore subscribe. Dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.